Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagadumitin na bisukol dito. Wala raw, Mayata, nagdadakal. mala, irar mo tisakaw. Taalain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Areglado ba daw? Pagkwartaan day tuyay. Iso di kag patay-patay. Anya day tay. Nangagsamot dagiti baboy ti sa uta. Di mo nga pigsa di panagsauma. Ano di dagbuteng. Naguray ka. At dagayam si Alken Pigiri di tangataw. Ditaw iti pagturungan ti rugi da. Tagtagari tuyang. Tagtagari. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol ditaw. Ken nakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tilutun ta ita asidaan dungaw. Ay, adamot bunga ti parya di talikodan ti balay. Makauma? Napapait? Paray! Da. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka! Agyaman ang pare Adda kagayam dito'y paray. Magtanadanong ka. Anya data nakasakong awit mo, paray. Iso nga rin ti umay ko ilako king ka paray. Kita akman. Bisukul mo't na dito. Tuwan paray. Naimas sa sabawan day ta paray. Mano nga, iti may sakilo, paray. Ay, nalakalang paray. Iso nga gumatang ka. Kasla kaya't kung agpaiso taxi da iti bisukhaw. Kwarta man ba na? Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay, agyaman ang paray. Awan ka dik madmadlaw mo, intay. Nga anya? Ewan man. Apay mutan. Sabali mo't tiraman dagito'y bisukol. Wen, madlaw ko. Tanagsidsidaak mutan iti bisukol. Agura ka, ikis ko man ti bisukol. Kanak, na. Anya ti makunam, intay. Pesa bali na ti masa. Kunak tupay ka. Nagado pa ti sindakon. Samo imbagate kasta. Kumusta tilakom abisukol ba daw? Ay, kit na ibusin ato yan. Ay, mayat nga rod no kasta. Why, iso mapantamanan, hindi kataltalunan. Nagado abisukuli jay. Unangam. Ay, kaslama konsensya nga may narugit ijay. Ay, uray saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di Duwata mapan, tapno mabibita nga agaway. Kit isupay ti oras ko, mapan agisorsor iti bisukal, kadag iti babalay. Sige nga raw, mapantan. Di kag kapoy-kapoy, tapno agkakwartata. Gumatang kamot din iti bisukol, amaray. Naimas na itaoy. Nangalaan nyo mo't ngay, iti ilakla ko yo bisukol. Ay, kwa. Di talang igigid, maray. Anya di tala ang igigid. Kano ko nada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagko na. Ay, di ka naglibak, tanasiputan ba kayo dagiti daduma. Ayun niya, matay. Kitaan nyo mo't ano nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kabadaw. Bisukol! Bisukol yaw! Luko mo't day tataba daw. Ay, wan nga rod kwa rog. Awanan ti meta gumatang. Tamo dati nagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko talaga day ta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ni uncle mo. Di kagdanag. Ibagak talaga kini uncle ko ti aramidan ni tataba daw. Nabatad apan ang luko iti kalugaran da ti aramidan da. Siyempre ure asino mo't amakam mo iti dayta. Talaga amakaungay. Ay, just kay. Awan mo't ti meta gumatang iti lakot Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kaya. Anya nga ti aramidan ta. Ay, amukan.
Anya, Hipan ko ilako, ijay ili tuyang. aywan, mayat day ta na panunot mo ba daw? Talpasan na. Igatan ko matan iti bagas, tidaduma naglakwan ta. Wan, kan gumatang kamutan na, iti naimas asidaan ta. Indukas na. Hindi tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwang nang kail. Ay, loko abadong Isungayin ton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol alako na. Ay, sapay na mas ti pinangloto ni Antim. Tagayam. Ay saus, linukon na kayo ni Tata Badaw, angkal. Masabat kong tulaan. Bagaan nyo ni Tata Badaw. Taisardeng nanti ang aramidan na. Ay, wun Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang iti lako ta abisukaul. Tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukol. Red tide. Apay, naggapo nga rod iti baybay tilako ta. Tapno bagana nga da red tide na. Ngarud Ay, aglablabos mo tinday ta, Kwaraw. May samod day ta, di na mo ti sasawin na. Anya ngay ngarud ti aramiden ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, ado ijay dagiti nagtubo atong say. Tungsoy manay. Wain, hagalata ka dagiti tungsoy. Isaw ti ilako ta. Unangang polluted matidanong ijay. Sa nabalay, tadi damot ammo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, urean niya pa iti ibagbagam sa nakagumatang, Maray. Di mo kayat ti tungsoy? Ay, kayat, gaputaan mo kinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukol. Ay saan, Maray? Nalinis adanong tinagalaan may. Ay, isardeng yun, timang loko iti paday wa tao, tabasol day ta. Marinteng, daman ilako kaun. Tungsoy. Hindi Gumata ka mo na. Tapno iso pa ang mapaglakwak paray. Ay, nagkaro ka matataon. Amom ang naggapo iti narugit. Ilako kanya. Apa anyak pa nagkitkitam iti tao? Amom, no sa dino tinangalaan niya iti ilako yung kanya kay bisukol. Amoy yung narugit ng ilako yung. Sana bali kan na i-process mo't lang iti bagida iti rugit paray. Tapiloso po ka. Naimbag man ta mairosok mo ti agsida ka dagita ilaklako yung. Isardeng yun ay tan nga aramidan nyo paray. Magluk-luko kayo iti padayo ataw. Enton kun, iwasawas ka na. Anya. Ay, nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo, jay tao. Aglablabas ka matan. Apay akas jay ti imbagam kan kwa na. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasaya. Awan, ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot? Panunutam kit di no anya tinasayaat nga aramidam. Sikat ti kapitan. Ammom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngam apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Makapahay blood ba't namin ti aramid da? Ti kunam kit day. Isuan na pasamak kan kadayta. Ngamen, bye-bye ang matan ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, kwa, ay jay, Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. isuman. Kay, anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka tapno mapasardang dagiti kakasta aparikot. Kasta ya? Di kan tumot ngamin agpampanunod, intay. Umuna iti amin. Agyaman na kada kayo amin, adimar ay iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan,
iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubigan. Ken iti kalakayan. Iso nagpamiting ak ita. Ta ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond wano anya pay dita. Ket saan ama iparbeng tikas jay, ah? Biribad ngamin tikas jay. Kakabarangayan. Kagawad ko dan. Ituloy mo man. Sige, Kapitan. Pudno, tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso, ati aramiden tayo. Liklikan tayo, ti agi basura, iji karayan. Waeg, kan liklikan tayo ti mangipaturong kadagiti likido. Nga gayos iti kanal, kan padanom iti taltalon tayo. Tapno maliklikan ti pan nakakontaminado ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo, intay. Una, tapno awan tiriray. Rumbang lang, tanay. Madadail matan dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Adda ko mamut da pari badong kan marituyang tapno nangegda. Awan da nga rod, di da imay nakimitay. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Baka pasurong da gitay. Kay baga kini pare badong at tarimaanan na ti pagayusan ti ruget. Dagiti baboy da, waraw. Abay, baka reklamo ka dakwadang kay. Siya! Dakayat ti kasi pa may anda. Sabagay, talaga mo't anarawit ijay. Ngumawan ti agreklamo ka dagiti adda iti asidagda. Takabuteng da ni tataba daw. Una ngam tumulad da matay. Una raw. Ibagang maibulang da ti basura da. Iti rumbang alugar. Unang gail, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok. Kundi nabubulaw. Kasta, ti mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Ma'am. Kuaraw. Wang tataba daw. Amin tayo alumugar di tao. Aramidon tayo da ita. Ita mampaya kasta. Manibod ita. Addan agmuni tao riti binulan. Iso amay pare tinter aramidon yaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal. Wano waeg tirugit nga aggapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal. Mamulta kayaw. Multa dagusay. Wang tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta ngay? Tinungpal da kadimatla ang tinapagmitingan yaw. Sigun ka ni Kuwaro ka tinungpal da ka daw. Nasaya at nga rod no kasta. Nalinis itan, nagiti pagtaraknan iti babaw. Kat maragsakan ak no kasta, inteng. Adda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas ka dagiti igit tiwai kan karayan. Kat dakkel met apakaidayawam daytaan aramidam, inteng. Una! Apay ka pa! Panagkunak, mayatin dagiti bisukol ba daw? Wag. Awanay, ti pagdanagan ta. Tanalinisan ita, ti taltalang. Mabalintan ti agala iti sidain ta. Ken ilako ta. Kituna. Sigurado nga doon ti gumata. Tamuda nalinisan. Lakit di Iso adakkel met apagyamanan ta kindi kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Naman kidi sarakin ni parenteng tuya. Bisukol, paraking ka paray. Adamit tintong soy na. Talaga, pare? Kituna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amok. Tagyaman na ka. Sorry pare linakwang ka iti damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da dyan. Magyaman na nga ron pare. Agyaman nakmatkan ka paray. Ano saan agapo iti inaramid mo iday? Mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglaw lang. Kudos ken ka kapitan. Ala,
Sapay ko ma, tagtultulo iti panagdalusyo iti masakupan iti barangay. Ala sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pengay. Tumanaul mo tandagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin. Asin nung iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Papapananda marito ya, ken pari ba daw? Jak ammo Di namot imbagan no sa dino ti papapananda. Mas dawak. Pasaray awan da mo tandita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Mala daw sa mo ti pinanganda dito. Purahin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay ijay. Aywan anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo tin na nagkapi itay. Purahin da pa'y kanu malpas ti tabon. Sa tay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang a barangay. Gaputa addaman kanu lamlamayan dan ijay. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. No babalin pa'y kidinakit. Satan to agawit ay. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sana balik. Tandamon ni parenting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko anang. Maes, Wun, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Abay ngay, takas lang na po do ti ulom. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Saan ang mangisagana iti kanan ti taraken da? Anya? Sakit ti parigaten da na mapanagglutaw kun mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, kaskadaan niya pa dita. Ada pa'y ibon da Martinez? Nagadon ti tarakenda. Tidakis na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tasi kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamot laungan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asako a karne. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Erwar mo kay din dagiti daduma dita a karnay. Tay adobam, tanusan na mabangles. Ay katuna, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iti balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay gaawan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ken dito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, tanaibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam.
Di mo't adadakkel a review pare. Ada? Apay aya? Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni pare. Ha? Amangan nga min nung babanglis kay. Sige Hagyaman na pare Nagadubo daytan para. Ay kita duwa pare. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo pare. Anya, nagadua akar ni tinyag ni Tata Badong ditaw yang kain. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ada pa'y karne ti manok kan baka. Kan luwang. Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare Badong nga ada itad na kanya. Awam pa'y kuna naman asukatan na tinggatan ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kiti ti karne, tapno adda pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan da ita akarne. Pare, umay ko man alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawak may ti bukbukay. Naimas kita si dahin ti kukod pare. Abit lang. Atoy. Agyaman na pare Sige, inakon pare. Di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti mais akinan ti manok maw. Babalin abayadan. Ay. Basol mo pare. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day taamay. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok ta. Hindi akon pa kanan ti oraan niya di ta ading wanda. Ha? Di ko namkit day. Awan konsensya da. Ti kayat da. Iso dala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Ngem di dapay agpadigaw. Na. Kunak man, no saan mo pagtatakko ng ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo pare. Apay. Saan pa'y mat ana ibos ti karne nga bastuyo Ay way, saan tayo magkidi pare? Day tala ti paglaigan niyo. Di kay mabain. Ay awan ti amok. Ay, kung ano dati among pare. Tapno saan kami pa nga umadayo kinito yan. Na. Bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo ka di pa ilanga pa kanin pare. Na. Nya kamutin pare. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day tala ti umay mo ibaga? Ay kwa pare. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unag ti refyaw. Ewan. Tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin. Di ka mangibat-bati. Awan manad da pari Badong kan marito yang ijebalay da. Naibos siguro na. Tae karne nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una. Kasta talaga. Ay, dagiti taraken da. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Tingka pa kanin no kayat mo. Nauma ako. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay nga Madimot ang tibuksit ko iti panagrignak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti kang kaw. Ay sos, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga nusaan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pay? Ay, kasta nga rod mo tikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastawi. Sapay nagadayo ditawi. Ay, dinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay. Marigatan akong amag na. Ay, ibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akong badaw. Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tain nakpay agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pare Badong. Apay, di da pay simbang pat?
Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sa bali nga agpadaya iti lugar ana pananda. Sigurado ang maibayagdan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro kwarog. Ala, inakod. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilit, kaskada, nyapay atarakon damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayin da ka ba dong kan mari tuyang? Panagkunak, sandan nga agtrab-trabaho. Taday tala makidayday at aramidon da nga gasawa. Naku namon, kwaraw. Hello, Tata Badong. Hello, Kwaraw. Mabalin ka din may nakamisukunan kanina na matuyang ditoy. Dita ka din nakidayaan niya, Tata Badong. Wine. Sige. Agyaman na Kwaraw Tanay na. Madentirig-rig namin ditoy. Apay ngay. Ay basta umay ka dito yang. Sige, Tata Badong. Urayin dak dita. Nagsakitin din dyan ko Ay naday tuyang ngay. Anya ka dito mapaspasama ka da kayo, Tata Badong. Ay uray siya Kwaraw. Talaga ang maday. Ay madiday tuyang. Ay aguray ka pa'y Kwaraw. Isardin mo man pala ang pataray. Ay tapumabak. Ay dyan panusan nila talaga. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyal. Ay, awan siyar ditaw. At ayakat na'y katurturudan ditaw. Lumugan kayo latan. Mabantay jay paradaan. Ada siyar ijay. Adda pa panakinton malam. Iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pay. Awan da pa'y nga rod. Ay, nagbayagdan. Muda nga datarakan da, mabayagda. Ha? Ay, basta. Mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda, takaasi damat no awan timang pakan. Ay sige, mapanak. Nasayaat. Agan anus ta. Kaaruba ta ida, kat mangnam na mada kadata. Ewan ka de. Huwag kunak. Ngamjak mapan. Ay, agyaman na Kwaraw. Awanan ti sakit ti tiyan niya, Tata Badong. Ay, agyaman ka may Kwaraw. Inapudno na. Madipay lang ti tiyan ko Kwaraw. Udi itulod kayo ni Jabalay yaw. Wanaw, iji ospital. Ay, itulod na kami pa lang iti balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mo mutlat pinakandag iti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Ay, saan nabalik ko ma? Noon na minsan, wano na midwa, wano na mitlaw. Hanggang saan mat, kanayon mo din. Ay, kasanungay no sumangpat da. Kat makita da asaan mo apinakpakan dagiti tarakenda. Oray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita tarakenda. Makapasurun. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo iti bagem. Hey, simbangpet kayo matgaya man, marituyang. Pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga maingkin ni Kwaraw. Mapan kami ko iti ospital maray. Madlaw ko kat di pa napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko maiti kanan dagiti dingwen nyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matankin ni Badong. Da kaming ti makaamong agluto iti kananda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos matan maray. Awan matan ti kasano marik namay. Nasayaat nga rugno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday.
Basta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga men adumayaw kun agsida iti karnay. Wanda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Wala. Hey. Timaday, oray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay anda meten, nagiti tarakan da. Ay, Sakpay, ti aramiden da aparapakan. No pampanunutan. Saan mo't nga importante launay, ti papananda. Kumusta paray? Pabalin ti umay. Ay kat, ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakan yaw. Apay, adamanin padaya, anadamag yaw. Kahit mapan kayo manan. Ay, saan paray? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanan. Kin pamrayak pa yan. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak paray. Na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na, Adto, iti may sakadag iti tarakan mi amanok paray. ha, Itod cooking ka paray. na, Nalukmag day ta paray. Adaking ka no, parcham, wano, tarakanan. agyam manak paray. Kaya't kada sa unday ta paray, napakawan na kan. Aminat. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Ay sus, awan mo tanti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na. Tiagkaruba, nasken ngag tinulong. Nga, madimat nga minti aramid yo, tatabadong ken nanatoyang. Tang aglablabas kayo. Ala sigay! Didang tinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inken. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inken. Ay nabadaw, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. No one lucky diti mang pirday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalatkatan da, tapno masigod. Una, inak ibaklay, dagiti inala kapag kalatkat. Taiso, ti usarin ta. Kayat mo asawan, adan inalam, apakalatkat. Ay una, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Nala, ingka nga rod alaanan, taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalaanay, tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab. Masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon. Kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti ka aroba ita. Adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balay da. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimat dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mula ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angim kababain ka dagiti kaaruba no madadaol ti mula da. Bayam dagiti karuba. Awan mo't lat pakairanudan kadakwada. Kahit, adamat nga rod pakairanudan daken ka? Bayam ka di ida ko nakmet. Ti pagsayaatan ta ti ipangpangruna ta.
Apay ngay. Kastoy matin timula tatuyang. Nujak agbid daw. Kalding tinagarab ka na gitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo ti kalding nga nadanon ko dito. Tabit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay, sayang pa ti sitaw kun balatong. Ninamnamang nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao tinairanaw. Sino nga tati akin kalding ti may nangan? Ay, sinalbag kit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakanda. Makitak lang nga dapay umay akalding ditaw. Jaklamon ti saway. Pakipagodyo dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag di ata saan da nga ini boss. Nakitam ka de, ati kalding mi tinagarab iti mulayaw, nana? Saan mi abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Napay nga rod apapa ipagod mo ti kalding mi. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mati kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding mi. Saan da mangan iti mula? Kasta, saan da mangan iti mula? Wain, saan da kayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kalding at danakam na asaan amangan iti mula. Dagiti nga rod kalding mi. Amu dati sao. Saan da mangan iti mula kunak tumay? Apakas na tila nga masimang pay. Kas kala napukawan. Imbagak di takaaruba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kananda dagiti mula. Nasayat may no imbagan. Tapno didan ibulos dagiti dingun da. Ay nga masurunak. Takuna nakidin nga dakanun nakam dagiti kalding da. Saan dakano amang mangan iti mula? Anya, apay adan na nakmanakaldeng. Tamo na alis yan ti mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswadi da mo tirigat agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol na bantayan ti mula, no kasta? Anya apay ngay. Imbes makatrabaho ta iti sa balay. Saanin tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding ti mula danana tuyang kantada ba daw? Saan da mo dakin na namin? Rin naman ang dalaan. Ken saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anyang ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusan? Dagiti la ugot ti mula dati kanenda. Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kao. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditi kasta akababalin mo, lakay. Anya made? Hoy, sakbay a panunutam ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutam. Ay, nanatuyang. Basit matinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kalding. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulan? Kumaano kalding may? Saan mal? Anya? Kat nuhad da ordinansa ti barangay tayaw, anas ken amay pagod amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? Nusyak ti addamulan na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngam addamat na bangad. Di dapay agipagawd. Bayan yaw, nusumangpag ni uncle ko ngayon tayong. Ibagak dahi tawin, nana. Ay wun man kwaraw. Tapno maaksyonan. Inak ko maibagakin ni Kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngam awan mo't gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamag ti kunan ni kwaraw. Intun ko matangrak na kita kalding no masalamaki da. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da.
Why? Yung kasaritak tumampay na kita akaruba. Kaano nga taaya sumangpet ni Kapitan ta iyuman day tol. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay api manaw. Iso adina na ibagakan ka. Pangaasi man tay pagudyo ti kalding yaw. Tagmulak man ay tinatnatay. Nakapagod damot tata. Samaysa, ibagaken ka saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayat kiday ta kaldingay. No saan ang mga nitimula. Adda nga minnakem dagiti kalding ko. No adda nakem da. Saan da kumakinan dagiti mulam eh. Nakitam ka di ati kalding ko tinangan ka dagiti mulam. Why, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulita ka, saan akayat dagiti kalding ko timulam? Mawatam tata. Maray, naku na ni Kwarog abasit ka no ti inyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos a kaldeng, taado mo timula. Rason da asaan ka no akayat ti kalding da timula. Ruot ka no ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaroba. Nagalas. Inton sumangpet ni Kapitan. Iso ko mati makisarita. Bareng ka ba inda? Ay bareng Maray. Imbagak ka ni Kwarog apadasen na akasarita. Jakam mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta na sabat ka. Adda ko maibagakan ka. Anya data, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adda nakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapol ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmet dagiti kalding ko. Uraing kakitain. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod dati talida. Ay, naukas siguro. Iso aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan. Ngam into nagtubaw. Masapol abantayan. Tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanigi barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa nagpaiso. Tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun talaga kasta ti aramiday. Ngam sakbay ngagmula ta. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. To may natulungan amang kalay ken mangipalawa. Tapno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulong. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo maibusat. Uy, mayat atata ba daw? Nalawa ken naunag ti kinaliw apagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, Kwarog. Uray adu kami agpasusop, babaen iti house. Bastante lata. Asidagak lako manditawi. Makisusupak met iti pagsibugkaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Aywan ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaak. Uy, mayat imbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwaraw. Sige man nga raw. Tagumatak man iti huskaw. Makamulak mo tayo. Tadandanom apagsibugkaw. Kwarog, kasla naragsak kamot nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house. Tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom.
Nagpakali ni Tata Badong itinalawa kang naunag abobon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbag man. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Ken mayrano dak pa anday. Uray ni Tata Sandraw, nagpasusupmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Unantay, isungay na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Nga ibulos ko manan dagiti kalding kao. Uray saan da makita? No makaperdi da mo titimula. Santa mo tamula? Apa at timula da ti panunutem? Ti pan nakabsog dagiti kalding tati napatag. Nga uray agdadaal da itimula. Ibati da mo ti puun timula. Saan da mo akanin amin? Ibati da nga maperdi timula kunak manan. Naglisi ka man kinde. Tayo na kun ibulos dagiti kalding kao. Namin adaw ang nakisarita ni Tata Badong nga ipagod mo. Ang amita, ibulos mo manan. Ano ko ma? Nakita nga da na panandaki ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti o nagtinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantanawam di tatawa. Mas daawag nga rad. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga ita. Nan, kita man. Ha? Ay, sos. Kaslamot kaldeng. Ha? Kaldeng? Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda, iti bubon. No saan abulos dagita kaldeng? Saan da kuman natin nag? Agpaisot ako ng tuyan. No saan nabulos? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldeng. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pagta nakita ka, si kaabangad at hao. Oh, apay ka di manan, Tata Badong. Tay sumangpit ka may. Natanawak nga da kaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding at tumtumpaw ko na ayaw? Wen nga raw. No saan mo nga imbulos? Saan anapan naglamas dagiti sinalbag a kaldeng? Ha? Gunggo ti sinalbag nga aking kalding Kasi pa iti kaldeng. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibulos iti kalding mo? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang amin asurutin nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingon nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Frenchy Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y na estasyon. Agyaman na may iting kay panagdangan.